Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihim ecmain. Demek, Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anhu Efiopiyanın patşası Negus bilen söyleşti. Patşası Negus indi ol aytip ketkenibizce ol titul. Anın ismi Ashama bula deb aytdilar. Hem indi ol anga Meryem suresini okuy. Hem Meryem suresinin başını okuy, hem anda Allah Teala Zekeriya aleyhisselamның vakıgasın, anın kıssasını bizge tasvirlay. Nişek bular? Zekeriya aleyhisselam Allah Teala bilen yaşırını söyleşti. Yani yaşırın işinden yine Allah Teala'ya müracaat etti. Ol Allah Teala'dan özüne bir varis sıradı. Min özümden soň diye kelgen kavmim üçün korkam diye. Yani şu haklıktan taypılıp alar bozukluk taratırga mümkünler diye. Ey Rabbim diye özünden mena birer varis jibersen idi diye. Hem indi nindi baylık kaldırgasın ol. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine karaganda Peygamberler bir dirhamda, bir dinarda, bir tiyinde akşada kaldırmadılar. Bir eybirde kaldırmadılar. Lakin Allah'ın kaldırgan eybir ol g'ilim idi. Demek Allah Teala'nın şu ilçisi Zekeriya aleyhisselam Allah Teala'dan soradı, mına şu peygamberlikni topşırdığı bir layıklı kişi diye. Hem Zekeriya aleyhisselam o bir kart idi. Anın hatını kısır idi. Ömür boyu bir bala da tapmadı. Hem indalar şuna üstüp kartlıkka erişkenler idi. Hem Allah Teala Zekeriya aleyhisselamga ayta, ey Zekeriya diye biz sana malay veririz diye. Anın ismi Yahya bular diye. Mınarşı ona okşaş bir nindi de bala bulmadı diye. Hem indi Zekeriya aleyhisselam yeniden acaplana, ey Rabbim diye, qayam benim balam bulsun diye. Min indi kart diye, zagifmin diye, hatınım benim gül kısır diye. Bulurga mümkün tugul diye. Hem Allah Teala ayta, kezalike qale rabbuk diye. Şulay dedi senin Rabbin diye. Huve aleyye heyyinu ve kad halaktuka min qablu ve lem teku şey'e diye. Ol benim üçün jingil diye. Sen uzun ilikten de yok idin diye. Hem ben seni halık kıldım diye. Yani Allah Teala mına Zekeriya aleyhisselamga anlata, Allah Teala'ga buldıra almasda bir nerse yok ekanligin. Hem indi şınlap da Zekeriya aleyhisselamның hatını bala alıp kayta, balaga Yahya dep isim koşalar. Hem indi ol bir gajab bala idi. Mına şu kıssаны Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anhu okudu. Şuşa Negus Ashamaga. Hem anın indi aytila kitaplarda aytila көз яшьләре diye anın sakallarını şılatıp bitirdi diye. Anın oturgan, oğlundan hamsuldan oturgan yepiskopları yılık diye kitaplarını şılatıp bitirdiler diye. Hem indi Negus ayta barıgız diye. Dürüstlükte diye. Sizin peygamberge ingen söz hem indi Gaysaga ingen söz alar diye bir ot şıganağından diye. Yani bir nurdan diye. Anın şıganağı bir hem indi siz benim ilimde rahatlanıp yaşayız diye. Hem Seleme radıyallahu anh ayta biz indi kitkende diye Gamr ibn al-Gas bizge yanadı diye. Eli min sizge barıp irşeşek mineli diye. Hem indi özünün ittaşı Abdullah ibn Abi Rabi'aga itti irtege diye min diye. Elbette şundu sözler eyteşek min diye. Aların ayak astından jirleri kitir diye. Hem indi Abdullah ibn Abi Rabi'a ite alay etmedi. Alar bizge karşı çıksalar da alar baribir bizim tuğanlar bitti. Ul hatlı kırıs bularga yaramay degen mağnada ite. Lakin indi Gamr ibn al-Gas şuşunday maksat koya özüne işini ahırgaça oңuшлыгына tamamlarga deb aytganda hem olanda bir nindide şuşa sebepten indi şirkanıp durmay. Hem ayta min di irtaga Negusqa barıp aytaşakmin diye alar Gaysa İbn Meryem'ne, Gaysa peygamberine kul deyip kine oylaylar diye. Yani Allah'ın kulu deyip kine eyteler diye. Bilöbüşçe Hristiyanlar bitinde anı Allah'ın ulu deyip eytetirgan bulganlar. Hem bu Allah'ın zor yalışları. Hem ikinci günne Müslümanlar indi şındap da bir dulkınlanıp küttüler. Yeniden paça kırına barıp şuşu cevap birisi var idi. Hem indi Müslümanlar şulara fikirleştiler. Hem şunday neticeye keldiler. Nerse gina bulsa da diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen dinden, şu haberden bir barmak buğunna da diye kırığa gitmeyecek biz diye. Nerse bulsa bulsun bizi haklılıklarına söyler biz diye.
Һәм икенче көнне янәдән җыелыш. Мөселманнар килеп кергәндә үк Гамр ибн ал-Гас сүзне патшага да калдырмыйча үзе башлый. Әй дип сез ди, нәрсә әйтәсез сез Гайса ибн Мәрьям турында ди. Әйтергә кирәк, Гамр ибн ал-Гас ул бик көчле сәясәтче була, ул бик зур белемле була. Мөшрик булса да, ул христианнарның динен һәм аларның игътикадын, нәрсәләргә ышанганын белә. Һәм инде сез ди Гайса ибн Мәрьям турында нәрсә әйтәсез ди. Һәм инде бөтен үсептен калып тыңлыйлар. Һәм янәдән Җафар радиллаһу анһу чыга. Һәм аның җавабы шулай ук аның да теге никадәр сәләтле кеше икәнлеген күрәбез, дипломат икәнлеген. Һәм ул сүзен башлый. Менә хикмәт белән башлый. Без ди аның турында безгә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән әйберне генә әйтәбез ди. Ягъни җавапны ул ашыктырмады. Иң башта пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям алып килгәнлеген хәбәр итте шушыны. Һәм инде нәрсә әйтәсең ул дип сорый Негус, ул әйтә, дөреслектә ди пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Гайса ибн Мәрьямне Аллаһның кулы һәм аның илчесе дип әйтә ди. Чиста булган Мәрьямгә ди, ягъни Мәрьям анабыз кыз була бит инде, кыз булып авырга уза. Чиста булган, пак булган Мәрьямгә Аллаһ Тәгаләнең ингән сүзе ул ди. Һәм инде Негусны инде әйтәләр шулай дип, бут шаба яисә инде җиргәнтә нәкъ шулай ди. Гайса ибн Мәрьям ди, ул Аллаһ Тәгаләнең кулы ди, һәм аның илчесе ди. Шул вакыт епископлар ниндидер каршы чыгарга теләп, ниндидер авазлар чыгара башладылар. Мыркылдаган тавыш дип тә тәрҗемә ителә инде ул. Теге епископларга бурылды һәм әйтте, хәтта сез каршы килсәгез дә ди. Һәм монда инде әйтелә, Җафар радиллаһу анһу Мәрьям сүрәсенең дәвамын укый. Анда менә шушы Мәрьям анабызга ничек итеп Аллаһ Тәгалә шушы сынау була чынлап та, үзе пак була, үзе тақва була һәм аңа бала бирә. Ул авырга уза. Һәм инде үзенең кавымыннан курка торган була, чөнки алар һәр вакыт ниндидер яла ягучан булалар, Бәну Исраил кавымы. Һәм инде ничек итеп халкы арасына шушы баланы тутып кайтканлыгын әйтә. Ничек итеп халкы аңа каршы чыкканлыгын, нинди бозоклык эшләдең, әтиң дә андай түгел иде бит синең, әниң дә шундый бозык түгел иде дип аңа инде шулай үчекли башладылар. Һәм инде шушы вакытта бала телгә килде ди. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya ди. Шушы күкрәк баласы телгә килә һәм әйтә, дөреслектә мин ди, Аллаһ Тәгаләнең кулы ди. Һәм миңа Аллаһ Тәгалә китап бирде ди, һәм мине пәйгамбәр итте ди. Һәм инде ул анда Гайса ибн Мәрьям шушы аның сүзләрен Аллаһ Тәгалә шушы аятләрдә китерә, нәрсәләр сөйләгәнен һәм әйтә, Раббыбыз менә шу кыйссаны тамамлый. Зәлика Гайса ибн Мәрьям каулул хакк аллази фихи ямтарун ди. Менә ул ди Гайса ибн Мәрьям аның турында әйтелгән хак сүз ди, кешеләр аның турында бәхәскә кергән ди. Ягъни менә шу яһудлар бит инде аны зинадан туган бала дип әйттеләр, аны инде мыскыл иттеләр. Насаралар аның дәрәҗәсен арттырып җибәрделәр, аны Аллаһның улы дип әйттеләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди Аллаһ Тәгаләнең кулы дип шушы сүрәдә әйтә. Һәм менә шушы сүрәләрне укыгач, янәдән инде бөтенесе елыйлар һәм Негус әйтә, барыгыз ди, сез минем илемдә рәхәтләнеп яшәгез ди. Бу икегә ди, бу икесенә ди, аларның бүләкләрен кире кайтарыгыз ди. Чөнки минем аларның бүләкләренә бернинди хаҗәтем юк ди. Һәм мин теләмәс идем ди, миндә таулар хәтле алтын булуын ди. Һәм менә шушы кешеләргә ди, ягъни мөселманнарга нинди дә булса зыян килүен ди. Һәм Сәләмә радиллаһу анһа әйтә, без шушы иминлектә яшәүне дәвам иттек ди. Моңарчы алар чынлап та Мәккәдә күрмәгән ирекне күрәләр. Рәхәтләнеп Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылалар, аларның тормышларына бер нәрсә дә янамый. Инде мөшрикләр шундай бер нәтиҗәгә киләләр, куркып калалар. Алар үзләренең йортларында гына, ягъни Мәккәдә генә шушы мөселманнарга каршы тора алалар икән. Аннан чыгып киткәч, аларның сүзләре үтми. Һәм бу аларга инде бер курку хисе сала. Аннан соң инде тагын бер нигә киләләр. Димәк, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям белән көрәшергә кирәк.
Һәм яисә ул үзе баш тартачак, ул үзе баш тартмаячак диннән, яисә аны үтерергә кирәк. Менә шушындый ике нәтиҗәгә киләләр. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга ныклы иман бирсен, һәр төрле адашулардан безне сакласын.